Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lebih alena to kita pakai ini ada na pangkau kengi kai pada tudang majijiran anak mencaji juri lauri acara ya lebih nenia ya lebih alena tahu pakai ini idik mana tahu pakai ini ada na gau pada senengnya di wanua tanah maru. Pada lawan ini mai pasok ia sepuluh kata lauri sese raja minta pengallahu subhanahu wa ta'ala na padang kata pada nawereng sungu malampe nangia asalamara na to pada engka masek di madekuno masipulu ion romi yaye makoto paro salawat nangia pastalama lauri nabikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi iroangeti lalu maluru melempuh nan dia mata ajang na kepada engka mesuh boleh tak kapot nalino matamai tajam menentunya mare mati story murid na wereti safaat story munri pamasena pangallahu subhanahu wa ta'ala. Tama-tama malatikan sa surah 10 kay hadir. Ribinoy ay engka